Isa, miao sambula re, ni mbula vinaka maina veo kani, ni wakarongo tiku maina kabi naka ni sigani kua, gosa oti tiku na walu, na tini kaona na miniti, singa wakarawai na ikarosa nga wulu ka vitu, ni singa ni wula o November. Ngoe wula tiko imbalolo levu, the maro taka paka levu sara ni nangande tiko, wono wakaturanga o the kauni tambua. O vetoro tiko na ngonongo mo wakatulu saka tiko vendel ni avu tambu kedi sara tini kawa na nonda vea sana mai viti wakatulu tali chukunga bono wakaturanga umbua kena vendel ni avu tambu kedi kena soli tuna ngaune ni kua meta me ndambe ta me vita la noa ka vewa se takatu na nonda itala noa ni susu talono ni vuli talono ni sesanga mera ni veu ngeti tukina ngona ndrendre enda stava tu ngona ni kua ya kavi ni kua enda ngande sartu bakayao kena dalal nuku mai na bono baka emirati mai na tokalao eloma enda maro taksara ni siama tiko mikena turanga gas ni vuli vasu ki bua turanga ni rotuma maro taksara bakaleu nona mai viwa si tu weekenda utia enda ngai tako suma kena bono ni o balambalao mai Niselandi mai Aotearoa. Ia na tiki ni ngonongo, sana tako sarena korturanga o suba, na korturanga kei viti, ka sa sema sartunga mena ngonongo, na nonda bulan dokai, bulan sureti, na kavinang ni kona turanga directa, ni walni au maroroi suba, na Fiji Museum, o Cipriano Neamani, mio sambulare directa. Isa. Yanu miombulare, miombulare vadambeha, leo ni vanua miombulare main horo miombulare kuranga aloiwi Sa ni bulu-bulu vinakatiko na kavinikua turanga darakta wakalanda marambuniwai tau walili tiko na udana kavinikua suwa rungu ya
Isa, totoka. Pinakapagaling sar na nung musia mamay ni Kuokla ni turang oso-oso, yo maruta ko bakalim sar ni odin gomen na ker mulu mengol tu kan ni bukai vanua, ka vakatalanga kino may natolasi, ena ni tu ker-keren mongol may talon no tu weekend, ena ka binakan ni Kua. E mete ka butak nga na to bitalon no, pakambula manta bira na biwakan, era siya mati kumeni Kua, may banua bakatal nga kino ira na numulitokan bakatatak era bakarong sartu nga menangono. Isa binawali bu uniway. Miyong bulare lewibi miyong bulare nga may banua. Nung bulare nga no kubali sili robe karawi ko menesa nomba. Unihina ni ospare ave karawi. Meu mamadala hini au nga wale kale au eu Cipriano ni amani au uda pemain horona au halau kumbulau main bua no kumakali o tatambila no kuyabuso na babase au sema berkawan rabaga hani na buso nakama I haro isau-sau. Sa totoka. Na ko pinakapagaling sar. Pagkatapos na no muni susu ta mai turang darakta niya ronyo ni pamatal takamanta na no muni tumbo ta mai kina bubale ni susu may kina. Binakawali bumarang manuay. Oyo wasa kay no sorry na laumaira ay na matagal ng buti ni na buso salili. Guri na mo ko mo mambula lengay na mambure o sa banra ini ay na laman ihinaw na lawa. Saya andra binakabi kindo na biyakan. O yo guri susu ay suba kito levitu na vitadini o eu meu katulot tikniot-tiotini to bubale walanda wato kaya wana tabalim ko klan ro kila binasaro mas Ciprian ranu bingara taltunga menamos donongo naturang ni nakorumboya maimba bawat talanga nonto wono baturang inomosi o susungai suba au ulisakan na primary school I Mariskon Vanilami karabi kinanong bubuli pa primary o tingon to sa tekisara na buliti na secondary na Maris Brothers I Kaunikuila Maris Brothers High School wakalanda kitu susungai suba kitu ro wingkarabingan na nung tumturang tumara nito huli katalaki na kinang karabin na bula bale beba karton tutuk na may kang may rewa kitu susungan na windahan bimbi na windong nga dana sa dinuntukan no ko ilami totok na bula taki may nasa na ano talita kibi au sitik nga kinang ko membalat na bukuniken na totok na bikambula itu kita na panuya kina nasema talaga bola katinga waiti me bakani kimami tukuni tinga ni kim kaiwai sema tinga bola bono waitu iyo wakatata kitu iyo kitu lewe bitu au katulio-tio itu bubale kitu susumay na sanga bulan rendre kimami sa tabatalanga na bono kimami susang may kina tamang gue sengsar ni dekat binak me bakaso no tubuturang wingkar tunga wa odali wana tiga puluh lima kungai atau besarai mulai balileli wingkar bina St. Giles Hospital dia osarani na tumi hospital sanggai ritama na boleh buka itu mita mabua nunggu tumbu tinambu tungai vale ngara kitu nga dol kau talita kan 6 bulan ni wengara itu bero nunggu tumbu tini sini lebnaka na ya itu bero rodudungya na ni tumbu lo vale bakata laki na kina bakar maring gitu o kitu nongone
Io begitu na vedi nelle vitu baka nikela ni vita dindele bana tiku nga warna ngoni toko tiku nga o kwera ka baka metali tiki tiku tala ni tu vale io andora ka utali ta kana ni tu bule ni virong rongo de baka tala kin nam bule ni viko itaki andora ka ki tu bule baka leo me be rondi tu tumbu tumbu na ronondol ka vito am sange milanga kina nongu tumbu tumbu turang lenga sange mai bulan dondo tingan go na maramana tinago. Me ava mengo sa bagi vit sango bulu bagada sa boleh kasakay ni wal sango bulu. Sarong-rong re na namu veo seti ko mai na buku ni bubale me bakana namu tuku na meyan dire to do ko na lo ni bubale erna tiko erna ngoni toko tiko talembe kai so wana bobo mbeka di kasa tiko sangai so litoko mai weekend ke sa motok mendo na sote ya sangai so limai ke makaro di so limai ke tiko mbeka do flip flop ke ro di so limai taka mai santa din ko mutu mataka totok makawati turang taraktan na iba madala ni susu kenan rendre ento stabi so wakana no malista na mo dabuti no tumbu turang bakai tip nga ko na tambane ni mbula me bakani dakadako ko me makungai bakatal nga kin messenger ke na PJ Tumi sa nanon to bubale tondo wai tabi bakali na tambane ni mbula talibio ni ronga na bono makungai Dina sareano eu dona me bakani itu sang gona vali amara roi nunggu me bikin setika pun nunggu talita kena na wagana no membaleta na kena mara roi mo kungai na nunggu bengara itu ngi mamadal malu sakin ina Department of Culture and Heritage bana tamadaka ni buli na kena lore na maroi na wono kumarin gete viti ina nito nono bubal na nunggu tumbu turang o kwem sampai ngai taka seng na kena bor to bengkara bengana na titimbe ka ini ko ngone do saka be na to bubale rindo bok maring gitimbe ka na non bulan non se tumbu taka me wadro songan italam no durung odo bua betiki no maram na tinang gu membale tanan bula bolo long talengan na ko na tumbu tak sanga main na no tumbu turang dona kan do tiko buan na bulan ni lomosul betiki na bibuke vida na tuakana vida na tavina suliano na dambi koribuli okko mera libuli mera onira rawatan rabuli okko me sawang karata kami baleta na nanurtung bula bagu bale okla ni liu weekend enda so tau kedena enda lagu turu panu tenggali bula bakaya era nanti tumbu-tumbu okko sampai ngabeng karabina tambatangani bula tiga bunga me makungai robire sakina kina maramna tinangu ara itu betul memang ni maram natin ako beli sista ini memang kari robe garabi tu may makungai na sista li warurungi abing buling garabi tikina liwibu kasakitikin na maram natin ako rosot sakin ro mau sama ikin ni berni roga itu sa may suwa iyo totoko makauti ken balbal nangonong kita kawati kinang wadindi kami baliti makongai sa ti ko sarangai do na kemisia masaranga ni bubal kina bono o makongai totokan di ni taronga na ken itu kutu makawan ni nonra do ko kina buka-buka ti ko talaga na isya mau sanga mikilango ni roa sotkin na no mitumbu-tumbu na bono ni ano totoko makongai totoko makawati na nakapakalim sara turang taraktan no mo siya may na ituko ya iya nanu sama ibuli na Maris Brothers nanu buli man na si Maris Convent sa ringole Maris Brothers ambutu ndo nanu mutakavaka kami ndo tatandra takatu kilanga kende din sa dangone ndaka ona vya nasi ona vya buni wai sanga upelate dadorong ora tu dirto vital no tu nangone ni sa dangone yang butu vaya ndo mutakavaka ndo tanratu turangan isa ano aro vinaka nikila nangona ano nang bola dake may umandanga
Saka sarni tunong bakasa manu na may tinidona ko no wango se tunan nung tatanda miu ang garap na kanto na takataka wakasuti se ovisa se gasni buli awang buta na kaya kau tukuna panganto no nakampak nga tunong ko bakasa mo nanong buli na kina nanong ko rita tinga nanong bulan na nanong ko itumbo-tumbo watake nanong sanga me na itu bakin bulan be kami kitu na se mono tu kinoyo nangono sana biubuli kina minati ko ndone bakatangin de tiko tela mi laki wirau non ro vengara mi kitu wa vitavini babu wale yambak nga ndo ka watake na wana nanu nga ni natapasar man daw nataka ni sana na biubuli Asing sa rito meron bakasan sa mo ngasnibuli sa mo loya sa mo ovisa yampe ka sona itu tubo sa gaydur na mo gobyerno tamo ani ni do tarugira iyo ya kabo sarveo nanonggo tiko may korrebuli nunggu buli primary school maris convent ilami mena tinikagio wal sungul kabit wal sungul kaono ya taman tinikagio di sungul ka tulu utalita ka bakali na buli akurbulea e bola katingai nito yasa dini esang sa bola kay ndawon to bas mena wisinga don katalita kinanda buli bimalwe batikir na manera tiko na esasa wala mi kaya bukan dua sari ng boro suara tiko sa may wanan doy dali na besi kimi buli bidu rumah ke don ka utalita ka bakali biano nanunggu Gula primary school, doon leso yung talita ko paliwo ko no sa mga biti. Ondo talita kana nindo ibo kay bibo ngeti nindo ragat ko no to nagas ni buli. Ni wasa baka matinitu. To batam burang basanga matake na kumuna. Doon nakatalita kimenda takaba sangay tukunin na tapos suti menda gido tukuna daga may natapos suti inda tapos ekilitin kinamatin tungo sa ekilitin kinanong sana na matagal itu babaya sangga ito sariti ko na wagnana no ni na apa ko na kena gindo mikima mindo sono na sere mikima lang sere taka so na sere kima mbuna numa membaleta na ni mami banu yo dor ka utali taka kina na bulang na primary school na na kina bakong bimbita kina usaba kabiti yun doon rin relibo talaga so tabi balata ni korre buli loto gay siya di ba kang bimbiti kikina na nindawi talanobang komendo ko sa bakabiti siya nang daw sa ni susu pero ito ber na sista magkatala kinaragas ni Wuli kaya bakao sa bakabiti o natutun itake o na detention sa so natutun kaya siya namuso ng mumaka may verno mutimi o kaya timi roka siya o karkarawa siya damdamo e namuso na mumaka yo doon ka talita kang balata na lesson ni Wuli sa bakabiti na primary school balata o sa tika bubuli na may na kaya guitukutuko na kambaliti ako kailangan ng koro nanong tikina nanong banua tutu bawa naman mano nakau kita bisa tali na kay klikin na nang di banu so nakakimili-buli naman ta ngayon nakau tali tawali ko na kimili-buli dan mami atin craft class na lesson ni atin craft na nakakito o sige bukla tu kinani tiko na kito na tama na kinikito nanong gamitin ko na bali amoro nung sari na kito sa kilawo tiko sa kito nakini nakin na dami bang tikikina dora kabi nakanta buli tumayo na buli na muna na primary school hindi na nito ko na embol may baleta na kinabag tikin usa pa kabiti iyo tiko pa na kaya pa buli na usa pa kabiti kamaruta ki talita ki kuya tebuti may kinanong talita ka na usa pa kabiti ato na secondary dora kauli so tabi ginayano o sige buke lavado to ni nakanabuli ni agriculture sinabuli tete dona lesson ni ay kurul na agriculture yo talita ki umbo bakali na be kurul piti ni radure ni na form 2 form 1 dato muleke na be lesson ni dato muleke na be lesson ni nangelore na lesson ni na be kukwa o kila siamo pinakakina num kilaka katalaki no kila ni talita kai o tia sangai binda-bindana num lesson ni sangai tinisar ni na formulima
sana gelitara na leso ni nga o sema pata kina na vika o na gada ka bani uti ni sana dia na gulitor dake dona kaya o kau na giso so tavando na leso ni agriculture dia sara ni dona kau tali ta wali ngona technical drawing na tidi na mga tekni rula mendalay ni ta kana kan dagi bita na na tawag ko na kina balaw na degree ni kina bito sa kina biso tali ano siamo tingamin na nung tali ta katika no sa mga biti ni yata ng fumwa wambi sulital nga na leso ni Bikito na Maris Brothers na muna yan na usawa ka viti. O tali na kinugas ni Wuli Binaka marama dobi baka Wuli Binaka o misis tuwa kitaw to kana no bi baka tabuli tali ta kana wili kana gondo na wala tukun kitondo wili kana tukun ni bikaw kana jungle book na umokili baka mesaya do gay do kasana kani ruto umokili na muna do na kana kimam ni kimisi sivita mi wili kana italanoya baletin di sama sartinga na vitaro na ni ka na mbaki na kena biliki kena kila iba matelalay yun doon ka nung talita ka na huli mo sa mga bitin na nung pumapati umayin na maris no nabing kasi huli tayo na maramong gomis isto kita totoo kasi bundo na maramang sanggas ni huli mbalaw sa rokila sanggas ni huli tuminggoy Korea wang bula sa katigugwa hindi ako tukumeka na nung talita ka na sa mga biti di na nisin yung rawat ako pinaka so nanguna kinama kay talita ka pakilib na nabulitan ako sa mga biti na utian gulante sa rin na fumulima kina fumonoy na secondary no gutik na mari so sama ni leleson na leso ni kimami nakava beba katambagin duwe na dua na karya pa ni dewan na takatakaw na gada kawa o katelengaki na wulitor dake ni ole wulitor dake yo dona kau sari da sa kuno nongo vike bambi ber na nongo na they face a dilemma na bibi ni kana nonra making the right choice na nonra dingin merending yan na leso ni ba oli was ti ko verso no ni buli may na primary school nonra prize giving may libu ka public na ronong dul katin kadiwa oli was ti ko pero pamadal ti ko pero bibi na numubital no batiki no ni tumbutumbu manrobital no ta kana na tos ni dewan dewai na dabo na takabo iko na dabo be takabo ka ni tarong ati kumena taka dabo na takaba meron ni sema wata na lesonia sanga iti ko ran ngas ni wuli korro ni bebuke ya career teachers would do that ati ko ya sanga iti ko talenga orang no midamba dora kaya lenga bogali no na midamba dan siya makina tiko na idamba buki kian tanang bula bagayalo nang bula ni vitumberi na yalo mutu tiko erna kutikan de novo noses ko yana kambibi beradori da ngone ko sakaya patike na unge ndor ka bambita ka ber na unge mai loma na da tali ta kasara na da tiko lo mam o kila ni ora ni na uti na no bula baguli na sana to sa ki masa bula na da na da koron li da kapa libu weekend da baka ni bagareta kasa nangone saraba katambak indongan ni tumbu dake ano bisa ni tumbu dake ano sotia tumbu dake ano account donifica matanggal da kata mongo eli warle da basartunga na da bimbi baka na kilaka itu beira na suli beira baka na tuli era non tumbu maramang beka si tumbu turang era don tuli so era don roini non suli bako banua sul mi vira go siamo vanra don rovira tiko ele wira sa na veta ita kisar nin rambula mersa tiko no bula sa si no bula sarage kila sul tiko vira kung na taruli wendo buli kena taltingan no go vivere na kenda itu tumbu ver nan tamoni ko ya nangona ya aseng sartungan na basal ko baya we yung mantanga yo talita kana vito ko ni nakanga uga nakata siya nakao na bonon na salon uga nakata memoria rovito ko ni kinano tumbu or to vito ko talanga kinana tuakangu rabak salte kiao katalaki na tavimbu
nangani we ko aku tali taka bakali kina na tostos na mona ya me bakani ni sistema bakali we me be buketaki quando gay buli na nung gay lante na fomu 5 kina fomu ono sa na mona ya se tu na strengths na strength na arts na science na commerce karena na strength la bango sangi ondingi ko au samba nindingi sartu na nondaru lesson ya reti kuna arts o mangulit sartu na chokara geography watake na vingauna na history dona lesson utali takandi hiyo watana economics walile na fika na maths utali takawali warto na vewa kini lesson mo ratu bukia vale bono satu kinango iyo dona kandendre sini rende na bola untuk namanya na curriculum kima mabuli namanya ya setiap na chokara kima mabuli na chokara mbali New Zealand the geography of New Zealand na bingau na kima mabuli na World War I na iwalu na mateni valu karoni valu kawalu levu gaila ko vata na ve matele leso na iwalu na Arab Israeli conflict ora sono matagali ulu tangalele bango yon dona kabina kana nungsati kungona na nungsa tiko wana nungalitu na tamata ni tambani ni tobo kina yobong maringit ni Department of Health Finance dona kali usara kitu sanga me mainstream takina nondo to curriculum na vika membeli tiket yu ba nakawali bertu na tamata ni buli ba usip na tambani na budi ni curriculum na nondo to tingo mana bakana nunggu salah patebet kina curriculum wa rote kina ngone iyo era kalau ngata nonton nongon ni saratu na buru-buru ni basa la ratu merabaka ngetaka bebu keir na nonra bulan ding na nonra ding ya na leso ni ta merata kapa batike na misema batike na taka merata lebu ni tuku saratu mungkin ko satu na mona liba ya bukir sarki na bagali iyo koya no so weekend na nonta bulan ng una sang sara ni nakalunga tembenta lago duru tangay sanga iyo ndon kabina kambete bako bubuli buke anda bako bimbio ki mamini tampan nongo ki malago duru mena kaya mikim buke ira no ndo kwarsa lago takitu me menta baka ruta kavira have standard have benchmarks mera baka ruta ki mera ni ragewa tanda muri rawa tutumuri Koyan doni tu tali tak sarvalib na nunggu mana secondary primary sama batinga ma iyo nungulande saray na nimber niu o sini man bautian na secondary au yang sa form 1 au sang sar ni bo engar takap na form vitu na basa lang arto sila na nunggas ni bulim dak ni karya si kurubuli atau bakareta ni foundation o Manila Design Foundation hindi onde o university eronyo o warutigi ko pinakakin o banti nakasarangan nanon to bakasala bakasama pinakatala o Manila nakamsar na foundation ni social science na university ni Pacifica tali ta ko wali na kawi kawulida ate ko butel ngamekin na nanggubaw gityo na lesson ita muna taka when you samali taka when nunggu koro ini undergraduate degree ko sama lingkarap sakina na Korean anthropology ko saka ba na isya mamay na nunggu buli bati kinabika utali tak sarbugali na nunggu buli katalaki na boleh liu na kaya boleh kende kina nangon na tambula buli bukikin na nangon ko mambimbin sa tuson itutu bango menda suli leso menta bako kata-kata sono ka boleh kian tu namuna ya iyo cosa ka bata ya totoko bako iti maro taka bako levu turang taraktan na nomu veo se mengo tali ni dareda ni tiko sarangan na lesoni o tali taka ni use dorbo lele mai tali taka chumena bosa bako viti kena beka bako viti kena beka bako banua ya edan gona buno sami tu kina mandara ni reles se di kawal na ngona ya
vakai kamba-kamba tiko kamba-kamba ni nomu toso kena sia mati tiko no nomu sala ni nomu wuli me tau sara nomu laki takadaka tali vakalibu ye no nomu wuli USP na kuroita bo ngai digitak se lesoni I rambelibu se no nomu major back on digitak ina kaya no nongo buli sa kayo university ni na ba o ang karabas o takabasa nga kina foundation social science gaindo sa kana lesson ito kina na cultural anthropology anong gasi buli kina do maram ni rotu mo Miss Manueli totokan na vigas ni buli taki tali tak sarwali mo na kay viura kikina talano kikina mambimbi na ngon ni daka assignment indo sa kaya tali takaya no na lebula foundation bate bakaruti kiyaw mambimbi dan ni buli na buli tolak indo na kaya resultava na nondong ngoni nongonongo korba ka bune libir na matemi amba kimera lutu na nonra bakatangin ni buli sinonra be karaw ka baka buli balete na culture shock na na nonra sagi sa tapa bakan doon na wali si tubo ni buli po do hindi sarwa gina batik na kara buli na may manafumo tolo kinafumo bitu na bakatangin din na wali sulibuli na wali ni assessment na nung makatakin na nung roka na tapos ito na waruta ka bese mabatabatik kinakao na lesson yung sanding yang mo nakabay yo na foundation tubo na kambate bakaruti kikian na pambimbi kima misengo nila like kinamuna nanondo tu mana bawa binaka na leso ni dapat talinga na ulut tangan rambai libu da mendali na kaban santa kaban koroni anda graduate me ada besar bakat talinga kina nanonda tu weekend na uli dan itu ni assessment na raka assignment na lugar na kata labah ki kami dusul mi maya I koribuli o tali tak sarwali ni uti aya no nanunggu buli ai ka manilo resar na kima mi mamumuri tunga na mga rumah tu na biya uli ba na kinawan dia tikiti umay na waro tikiti na scholarship ni wali malangi na dasar na ulutangan na lesson itu kina na anthropology mani dasar na kina siya babati kina uli ni cultural anthropology o dakabin na foundation. Mani mo katubuli asar tu dapat tubuli tu nga itu talaga nung sawat bitutunan nung kere na university ni Deva. Mani mo tubuli talaga tu nga na university ni Deva ni Naboli ko ni Deva sorry na university ni Deva ni Queensland. Southern Queensland. Mani bital tu nga kinung kere membalata na buling ko ni anthropology endo na kaya ito kun ni nabuling ko na anthropology sang ni kunevit sang ni kun ba na university nanto ito ko nanto matintu kun nga mi balang ko ba na guna isul nga kin scholarship meling karabi balang mani wato bale sarto yano mani ndon sarto na mandingi vida nga ki mami sembuli-bulida liwar ang kasnibuli nireli sumay ramay tumantalon ra kasnibuli so vida sara bingara matentu umbu kalungatan yung bundo mo tek muli mo sulibyo na scholarship mo muli bingara muli daka na buling ko na buling ni anthropology ang maningwal sarki na university ni dapat ni Queensland sa Southern Queensland itumba ulit tumeki na may tolo na baki nung uli tikin ni berni ulis tal may witi nabuling ko anthropology ni sang kilab na kami bukan di bakuroy talaga kina doon na tali tak sarang wali na ulutangan gue bukian ng bulan ni bakikili na bandindike nabuli membaleta ng tutike ng bulan at tamata nangunong makawa may may na ngunong go batiki na bingauna na bingauna sa bermay. So the past, present, and future. Libo na kinavitang panalalay, di ko na archaeology, so nakasan mo na archaeology, na kani bakikili. Bakatambang indo na kinandikili na bika makaway, may ratala no taka na rin makaraw, kinito ba kinimbulan ng tangas. Yan archaeology. Di ko talin doon na wato kayo na branch of anthropology, na biological anthropology. O kalalim ba kasan rongo na membaleta na Darwinism, theory of evolution, Kung tukunya ni dati po may namangi dagele tamata the evolution of human beings so goke de umani ni biological anthropology
Chikuna cultural anthropology, kona kena di kevi na wosa na itobo, kongo ko tali takabali boya we, na nondo itobo na customs and traditions na vi sau santa reda na monongo na taro libu na tatorong ni takabangwa na somati, libu sara kala butumu era sukai muri mabelata na sau libu ni takana somati na sau libu ni takani makamau nakabaya na bisa so tabi pagkatalang kina na kinayang na na kinayang na pasaraman derambula ta kumikin ng tangkas ni pakarawanggo barambula ta kumikin reseta tirba da batikin na wikambu letu kitir ni ta kana tambo ba kina tambo na pununggo ng guling-gulinggo na bi mo kaso na bi tarlalay manggo kina so talataro lili na daron kende kina membaleta na bulan ni umata-mata bara tundi kina bara kay biti kino erongo, bara kay Samoa kino erongo, bara kay Palau beka kino erongo, serra kay India beka kino erongo, gua na taro libungo, sono matagal mo kata taro, era sema tiba ni ulu tangal libu ni antropologi, era tu kira na bitam banalalay, era sema kina ni otia marami anong bubuli may Queensland na nung bubuli membaleta na anthropology mani raw kasar kina o raw tikina nung koroi uti ano mo lifestyle may biti may bakangana kini bagaraw do may we have to serve our bond nanon da vinding dinati kina matenitu batikin iyan matentu nung mana yan isulir na scholarship menda may sulim bulatali non da matentu kono sulim bulaya no siya nakatingan ko si sulim bulatingan non da matentu utali tak sarwali membaleta ni sema bata natakatakaw takabatingo siya natakatakaw manilisi kina mo karaba ni ultime na nung bubuli sema bata saranga batikin na bikaw buli damay ko utali tak sar kina bagaliw ko babang nakatalaki na bagaliw na besusu do na kambimbi sarangayan na besusu na kambimbi wabang nakataki na gero nung itum membaleta na non rusulevyo na ngalala mo bakutulewata ka nga na mo vakaba kono kayo dutali tak mo wasever na ngoni na monongo pambibita nga ver ni tumbutumbu mo ni do bita no bakali batikir na lubi mo ni mo misule tala nga ver na ngalala mer bakutulewata ka non rumbulang blate sa indewan non rumbulan yo dolomona ni sanayali sanatikoira sarata tikubuta non rumbale sarangay bakatulewa era waseta nga na vikar buli da may ver no tumbutumbu vir na lubi kaya ko wag na kinabagaliw na isema ya katalaki na buli to buli to maya sa totoo ko pakawati kanirera ni otali takabakali na namula kibuli may tumba may University of Southern Queensland lew sarna ka nabi maleway talanga lew talanga ngone menandoy kay kayo ni abuli bata yan do na kali ugor do tal na ka baba na maramo Miss William Esther Williams Andy Atia Williams Miss Atia Williams don maram okay lang yo katal nga do vera na avelu tekito mantal nga wana museum don mo may bakay kimunin ro avelu tekita nga na balia maroroy bibuk sarwali mo nung gula ko do ti ko na kampanye na ngone sa wala na dalimbita pali fumungan nagilimbito ba kung gaynon navitalan no nangono sa rasakin na nanunggu ole pataki na kina sula scholarship angali makasalte ki hokoya romodio sarang may magana si Priano ni olako ika oku nili may maloy batikira kayo bitin patutingan batikira kayo bitin muti kay mi ni olako ika lewe maloy batikira nandoy kay mo kilala non re bagaraw ni bula mo kilala wali-wali non rabuli oiran do tani oiran irangay may mango nakarami bulida nganon ramay buli era so mga non tumbutumbo satu batama dapat kina wasa ito may beer mera buli bakukwa mera rawaka mera rawata non nakataka mera ni bibukilisi non rubale na matanggal baka sampai metti ko biku nyolako ko baban na gino wana maramu ko na non bibalong kang gata kino bulako liu besar na windi kay kimembuli bata
na universidad rongol may na matinto Asia may Afrika rongol sar may na dia pakai Amerika matinto Brazil Bolivia Colombia kimal be duru makibinak gaiti ko na to kini banua in Australia na Aborigine ti ko na yang bula-bula so mena land of the long white clouds may New Zealand may Aotearoa erti ko katalaki na Pasifika Tonga Samoa toto kasar wakatali sa na United Nations lele na university university na ko ano malitiniti ko na delen ulo ni Bonuay dona tamani bambali mo na gaiba ta kina no motokas no mumbasi no muluri ni na wala no Bonuay wakato talito na bani walu dona fort site mutumay ta mo gairay so mutumay mo gairay talito na bi Bonuay wa Queensland di sasabay o ko tol na yawa may Brisbane dumali ka na pontong pasin dasar-sar saya kina train mo dili na kina na train ngi mi sa tabang Brisbane ngi vila ka kina on the coastal ends of Queensland iyo malaki kasar ka na bulan ni rumah kina vital no na bulan ni bulan matikir na ngwana may nabi matintu taleso do kita katu na cultural night kim sangga do sot tikin sangga duli gam dali mamli buli de kina non rito pani bagaraw na di bono kene go dona itu betul pinakandina utalitak sarang mga libo ya libo liki Toto kasar ngai reda na muto kono me na cultural night seng wala ngai ni da huli da wala ngai na lo ni bali huli it's applied anthropology sa da ka pasar chinga na kai o huli de ko rambe da kambe na langa sere sena meke sena vika ke de baya do ya talanga na bungin sigan ni do ta kono ni cultural night. Iyo no, hindi na sana nakaw ni Margareta kay it's putting into practice naka bulidi the cultural night makatambak indo saranga nakina na meke na sono muna kami na kakana indo tani culinary the culinary arts lore na kami tagal kakana itu may na wese urur ausa gembi to boleh bandu na peanut butter fried rice dua na kausa gesa taman do tali ta kasara kanya yan yo sembero mito wala mo basa garevi la ko tengke stella risi bando na kau tali ta kaya endo na maramani Afrika barota ko sono matagal kakana yo ira tali ta kan ni ta kapang ko na lobo gaitu talar may samo armay to ngani na umo na tapos ta gay sama mata dahuli dali mo na bikana wosa sono wosa na meke so sa lervidur makitale sangay tu ko na kinabuli na winga unai na history of na non radi Vanuai na tatalo na takana kara lago du rumai na kanisa no sindoli politik sar na vital no nanguna nambungin ni singa me bakani wam bimbitingan na bulan na ito ni bagarawe cultural life and cultural behavior iyo wandi na srangayan it puts into practice na kay buli di kuribuli nanguni na kina cultural night iyo bukan itu dar cultural festival bukan doa tunggu Pacific Arts Festival Sa totoo ko bakawati nakapakalibo na namo wasetik mo na namo itutubo ni Vuli kena sasanga tarita kapakalibo na nona boso misate the Williams na nona boso bi kemunia siya ni ali rabi kemunia o nila kima leway saranga birna bodingon totoo ko bakawati o wandi nat serangaya na napakanan ya sen ni almando biao nanu sa tikong na bingara bin matin itu na boleh bingara na matin tu na diplomacy ni ongay bangoy bono tangi ni ongay do ng bose sengay bango na vuli so na short term training na workshop edaka si so ng bose lili international meeting edaka do na bingo na ulit pango na cultural diplomacy Kongo andora kar sabang takana na sindon politik werna envoys werna non the ambassadors mereka mera pambimpi sono mona ni tuna bulan ni vileti se vida da tiniro na mateni tu mi rosso tapatamango na tumbuhan na be talon wali liabu na tiniro ni sono mona tinsarna soni bagarau kar ni kakaba kung kung tugi durmeki na napakakasama ni cultural diplomacy kung meron garawikin sono mo dari naman kung hindi ko sono nabuli ba ba ibunutan isa nang po mati parang nakabo ko na host
kona mateni tu hosta kana na kaya o ko na bitamay na meker na leo ni bonua meker na leo ni bonua ser na vakata susua na vakata susua na kene was tem sensitize me malumuta kana Kende sora dur sana kana kani wanto pampalawer na sa tao tu na bulang ini ranggayani na kaya ba gitir ni ber ni ranggay tingmo na vitalan no so ndo na makasama bimbia na bana na bimbi na cultural diplomacy kaya ndra ka ulid na nimber ni ola kundo na banua mo wanti ke barawa na banua ya tingmo may badawa na nonre toba nonre bagarao mo kilana nonre bagambula kilana nonre bagamuade so na ka bosa bimbinga so na bosa raw so na ka raw nga ronyo kilana bosa bulatan banua ya mo kilatu ni ronyo ya ni moronyo vital lo betikere ko ba ngitira na tutu patanga ni rala ko may biti ko na katalenga for them to feel at home and mera talenga mera talita kana nonda bula nonda to nonda bagarawe yo mi bayan itu to o kenda talenga minda baru tak beira ni ndala ko talenga it's an appreciation Nanda tali berai takabir, nanda tali takana nonra toba nonri bagara, ko buli da bagan dikia ba daw sutin na kani walwal, daw sutin matagali kaka na nyongai Korea, kana kaka na kimchi, kaya kaya rocket sibia. Ko no fostegi ko mukan yan dala ko darere mo sa tang itu ngai nongo di vitalan no. Kala dor kani walwal mo nang kita ka ba na buku ni kana no musanga mo se mati ko batikin na bono ya, iyo na kambimbi mekuwa ni alitinga vi kuna no mitovo no mivarao batikina no mubosa ni senga ni dotal no bono no kuneki na no mubosa batikina tovo no mivarao senga ni dotal na se wura ono kunen don no na bono ko na kambimbi me nigate weekend ko andoro bobo buli le besar ngavi ona ka buli no buli no buli toradake la bukina no sa mai tinggon na bulan ni nilalawa matenitu wakati laki na ndavi siama yaki navi lako yaki navi yase grupo right Katoto ko ba ko ito talita ka ba libo na mo siya na cultural diplomacy libo na mo ni tandorong tatungan na diplomacy ng bula ba matintu yang ko nila ko may na ulutangan ni Meke ke na wrong share ni rala ko may na bula ng talita ka ba libo ng korong ya ni sember ni meda ka nambos sa ada ko madara bi ba ko maruta ki me ba ko malumuta ka tumbyak sinata na ba ko weekend to ba ko bito na ba ko malumo ka ni kau si ba ka na totokan din na kaya itu nonton mas sama komiti itu na nonton make na nonton lang sere na wudu sema ni bebekani kutu main na tamata tamusakayan sa totokan din na nanomu o sema ya iya au be kota listar mana kaimbua na nomurai be kapaka ni turangan imbua ka nonton bitan lo tuko na ulutaka membalik timbua latapa na namurai na buku ni numba madal takmeya na bimbi ni nonta klika da bakatikenta na ira na ngoni ni bua mera marra tu na nona pasa bakam bua kena beka klitani membali timbua do manda na mubasa ritikene iyo vinakavali bu yan era como kau me kau wari takato mandeliu marama yanu na oira na kono ngono kondo na kana na kalungata mbeleta na vi mata iso itu eru ni vi me bakam bulung bulata ke do na kasalore itu kono ngono weekend manda na kiana sa yali sa siya buti kani bang malu na nandi top na nandi bakarawe do na kau tali tikina tali takakina nunggu ya sana ko do na kambe kauri himbita kakina na kina bakam bulung bulat gitu na bosai warung ngame na kina tiga buna na vitala no bani no mani batu ni di vitala no si vintale pa kina me ruto no gono ni wasu na non ruto na kina bakam tikitinga na bos bakam buka na ndui bosai o mani warung sar na bos na turang guni na profesa o baulai tutokan din vio na warung adala na warung madala membaleta na bos bakam buka na kina sema so na bos ni bonua na bos bakam manindau so na matagali bos mango erunga de mai na kambimbi na kina maroro na unango sena taling indo na bonua ende klikina na bonua ndo ngango ni obosa takana no mobosa barete que ni oya buteka me vendo na yabu dona bonua dona buvale dona sana dona tikina
Yawo kita lagi nih mata tak na numu ito mata tekiko ware tekiko na numu ito na numu bagarau nyo bakambula nyo bakamode patiki sono boso bakangataka boso ni biba bakameni yung doon kali sa halito ko naman ng bayan na kaya bakat hindi ako tikito na po ano po siniwan mo ay na po ito weekend ay hindi nito ko na tambani mo sa tambani mo sa kinito baka bitin na tambani ka kay toke bayalalan na nung tubi buke bayalalan na nung tubi buke nakambimbi na wanu sarang amitutaka na wanu mituta kana kina vitala no taki kina bakarara mataki tinga na leni wanu kundo na kango talita ka kina matay niya sana ibiti me garaba indo na festival national festival na sana doon buwa gondo na dawi kala waliw o se baka samata kanu se garaba itu na tamata ka ito ke gay bura ka men na bana nanungo na se roko tikina na turang abu begini minista na manungo Charlie Singarara honorable Charlie Singarara tunggu tiga bulan na nungo nanu binakasara sem batanga men kena garabibiti narunon dol kawono na Melanesian Festival ovate na kena loreki na wutuniau ninondo itobo keni bagaron na ituki levo na ngone building itu ngai levo na ngone sini bakong bulan-bulan taki membala tambe kan levo na bula bisa usaha tu nongo na bibator taki kaya da bimbi mentari da bakatito nila ko menabi bator sakit taki menta kona ko sana balance bimbi mo rito baka binaka mo bindu te taka binaka ni bernio ni baka butu kana taki na bono bono bingaravi sina no miasana sina no bono le bono bono ko sa to tolongan da vivi bana na yawe na royo kawai labo na raw me bani bator sakit taki da siniri na nambula na kavi kawa buli kitikian na vikambula da siniri na kina baka bimbite kinito minala ko ngamen vivator taki roni na mate taraba mai taraba me na mate roni rayali baka yoyo na nondangasi kura tuwir na kilaka ko serangan non rindion dio ni rayali ngawir saya liwat serangan na butuniau ni non dei tobo ki non dei bagarau kina buku Bongo ndo nakambimbi o senga wala nga nyuwa bimbi taka benungga sana wa kata laki nabi sana tin ka ba erna wa rorong ti kumai nambimbi kina ba bulan-bulan taki na sana go erna tampala pe matin itu waya lalangan non rabi buki waya lalangan nabi ngara garu ni takapa na banu metik weni kina non ti bu wale pataki na banu na banu sara na banu bimbi na bose banu me bose kate kina na vi ka pembele tan non di tobo non di bagarau Simbi mo tapakati tik na biwa tora taki ana gila ko ngamen na biwa tora taki wan bimbi taki na ikurvuli miro dona kali dona kai na wadi di kesalore no ngono ni dona ngone posta ketungan no bos ni bonua mengele ibuli reta na so na ka erna sarawaka tu no ngono bakai doman do professor penimbamba oir bango oir sotale na nanda do sarva kuruli lebuto kemuni oir na nanda posa taka tinga nanda posa ni bono ebu keira nanda bulida na posa babala sina posa baka pertania ebu keira nanda bulida nanda posa taka nanda baka ngataka kongo nanda kambimbi menda nanu mati posa ni hinda bilinga laivi menda sa tu kunanga oyo ko sini kila na posa baka pertania sini kila na posa baka rense me baka posa bilingi somutu sana bakasa lolo birasa ya nakambimbi mo mostra tingal mo sini wano loreki na niona ronio raw kabinaka lori na tos ni bakatangi di bimbi bernan tangon non rabuli ero ni tos daki non bakatangi di buli wakatalinga kina na kila ka wa wanua na ka tu non ta wanua non ta kila wer non tangon ni marabuli na wadin di kaya kami Amerika rezekina nirabuli na wani na music na sere nirabuli na kama kana lali giring-giring ni lali sana giring-giri nirabuli na ko bukira non ra buli na arithmetic na mathematics wakati lang kinokenda retir na buda seur na marama nira tali-tali rasa kan indo kutumenarula mera baruta kana na balabas na ramba ni nira walui sera dilibati na buibuy ora tika bunga sa gaisar salah kusar tika sara tali-tali this is ethnomathematics nakambimbi na nakilaka itu nanda wanua dondono menda bakang bimbi taka menda bakang dewa taka menda tali taka
Letak ko itu kuni kenda ti kunto kenda to na umata-mata and sang ni kay Britania and sang ni kay Australia sa kay New Zealand sa kay Afrika kenda na kay viti itu ko tanam da bosa nando ito nando bagaraw bimbi na be bata-bata kaya sondaro ni mga tagaran ngo menta baka bulan-bulan tagatikin na meron di baka diot tikitin na kesa nga sana yali to kaso na viva so na vimaten to ngo sara sarayalian ni na nando ito nando bagaraw saragay sa nga meron baka bulan-bulan tagatiliti ko obiti kalungata nunggu ya sana kalungata na biasa na tinikaba orotu matalang ako kakina kalungata nakabimbinga iti ko menda ba takata menda ba ungge tan kena maruroi kena ba bulan-bulan ta kena no da bosa ito kini bakarao Sa totoo ko ti turang daraktan di na todo ko nang bimbini non to maroroy na non to posa na non to itobo me kan yun ko siyang tal ni inda kay Australia siya kay Amerika siya kay vi inda kay vi tam sa kayan ti ko talaga na non to koron de muso na to matagal kaya vi ka kaya ba ba di ticket and that's very unique already kami very unique and it sets us apart from everybody else to talk about na walibu turang ngayon no mo siya menawulutan ngaya may bakanda rin matangango Radio Australia, Radio New Zealand o Hawaii sa Rael no non robos okay tutunggo to siya cukup binaksar nga may tukakusar ni Alisar may kuning gayal to galiba sa sangayan may tukutelistar may nakasambu motok dito siya marretok to timbina pinakatok marro pinakatok may kapunian siya na ba yan iyo menta bulataka menta tomana ti ko nga na kena bulataki kena bagarute hindi na sarog yung ni sadira todo kat vidara tukul chukumingo na buku ni benua bakatelanga kin binako bakan lebu rabai fatiaki traditional knowledge traditional knowledge Bukan non daru tambani takavaka ya bakali munangauna esora saka kor saka ni nguna makawa kor saka ni ngonin takuni kuila gosa nguna bo da madoro ni tukuri kina bira na barong chukumai turanga darekta na bimbi ni no kilana itobo kena bosa kutuma lebu na kai usibi yanga bikenda na ngono do mandoro mo bosa tikina Posible na mo takatakan ko na tambanin ni Matin Tuibiti kaya na mo tutuba ka darekta ni Balneo Maroy. Hindi na sarayan. Liyo sar ng bolem-bole. Matay man doon buti ko buta kamay na kamata kito okay. Liyo sar ng bolem-bole lakadurung mapakatalaga kina na bingarabi na buku di bingarabi na tambanan ni bosa kini Toba Babiti ulan di sarmay na Department of Culture and Heritage ulut tangatingan na ito ulan di sarmay ngwan na Valiamarroy ulut tangatingan na ito na ibakaraw ang bolang-bolang liyo sa nga bimbi ko matalata katuman ti kaya nang bula bisaw na bisaw sangga mi naman ko nabibatura takitaki na kinasimati bata na kinaloray sangay menda visuta kana rai ni tamata me vindono i bataki ng bulan ng mononggo iyo me baka me witi na kitinga na non dito non di bagarawe senga wala nga ni ko yan do na kambing bital nga o sing ni binakat mo bito so na luto sila ba do na talaga na bolen libo na luto na bana me baleta na wamimbi ni kamakawa iyo makawa ke marroy ko na balia marroy na baka na traditional knowledge is old it's archaic na kena lore na kena bakang bulan-bulan tikin ito kung gaiti ko ng bolen-bolen bang ko makatalaki na naray ni dotala ng bolen-bolen na high population to no na kena visto wasuri na doon wasin ni kenda wili-wili doon at naman nila kakalibo menda toguletal menda makararam tekira na was kurang gimea menda wararam tekira na bimbi ni to batikin bara doon na kanrin also tavalile na bingarabi na kina katiki na kina na biuda ko libu kami World Heritage Site doon na rin libu so tabi uwam na kina banua yan doon kina bagarita ki utalita kasakin na doon ba kana renisa matematik na no gitaro yan no Ebibu ke bali besar wani kena na kena melista ki libu kai as a World Heritage Site na nomor to siya mamay bati kina nomor to bito ko na turang ni banua na Ratu Membureta, na Tuiwelebu Melogoni, na Roktakala, na Lilu na Kinonesino, katalaki na turang na Tilebuka.
Nanon to siya matira to men lilu ni bonongo pati kinasasang ni mateni to men biu da kalibu kame me bono pak maringi ti pura sembera ni da kai biti gue bukia bali gue ando nesa ni bimbi kina non da marro itu kana non dito kana tipo karo balete lore na mana na sawi ti ko ngaban itu na non da bula ba bonno na vi ka ke der ka bu rengai mengo era ka bu bunga rengai tiag ngai ni serasya mangai bergeri da na bonno da ber ni ra durukin ana kan dol menda rakap menda bakaro te kenda bimbi non bula na monongo tiko talenga na bakanana na dende stabat tiko na raki bisau au kelar ko sana pamatalan bekinar na wekam ko orto sa ko soti na maram ngani bua sartu ko soti na nambosili ko kata minggu i Scotland sangkai woti Glasgow na raki bisau sa na kena bakanana ni nandende santo sotava na viani no boko Pasifika e no buku ni kena sa to sa kitinga na bakatangin dini ua na wai kota taniti ko na nangele na iau na ibi kambula era tu kiti kenda dona baka na na ngonang go elebo bir na kenandau oiram baka na buku scientist era sale suwa talent ko na nande kila ka baka banua na buku ni banua traditional knowledge. Era le subatal me bukeira mero baka tulewata ka sera suli bakasa mavir na veli luni mateni tu sei wale na mero ni ravarota ka mero ni marriki na rele ni vanua mero ni baka detekira na rombulan ni wising ni mataka. Ana na dona isema libu sa sema te koitu kina na no de to pati kina bagarau pati kina dona ndre libu nda sotava tu no ngon na itoke. Kata laki na erna vi tamba-tamba na was Pasifika. Dua talinggo na kinayado na pandemic na COVID-19 go na mating go doon nakatali te kinugwawili ka na kinaliso tali arato may dokumenta kasar na UNESCO at tungkol sa nawala na era tambakan na vesa ura-ura membalita na kakakabo biti doon na sasangal liwa makin wako pulang-pulang tekstil sa nonday bakarubo biti era liso tali mo sa nonda sa era di na doon na render sa tawa na kinarabyo may bata-katak liwira liso tali mo era lititi so tali na bulan ko ni Sol Selewaki bahkan bulan-bulan tektal na Sol Selewaki pati kinabulang ita kiyaw battery and the bulang ita kanayaw sule mo yung kondo na kiyanewa siya sule na yaw kono buko ni panua na traditional knowledge koya ko na imbimbi kina nonda maroroya nonda dungiana wata kina nonda bakong bulan-bulan takatil so nonda ito kini bakaro bata na buki kenda nonda bulan nongo siya talaga making na buling anthropology ko baka matalatang sa katiwa siya magkakiti ko na tambala kevin go wata kina sangay nanda sangay tingaw kenda nanda bula kando na kawatamato kenda nito okay nanda sangay tingaw nanda bula wata kina nanda baka turidikta kenda bimbi mesya matinga mina nanda ito wata kini baka raw balita na iwali nilenga katala kina na mana na saw etiko nga ba nanda ito wata kina nanda baka raw kina nanda bosa ninda bostaka totok hindi na baka uti nirtung orto siya makerechikwa na bosa na itobo ke na nonde bakarawe bi baka ungeti din na nomu bi wasiti ko ni kuwa marotak talaga na nomu kuna maya membaleta na rakibisao di na todo kwa uira na scientist lele university burura kwar bakuro lele butu kwar tuwe na tambali na kakaka lele bukatamo era lista le chiko na buku ni banu listari chiko bena indigenous knowledge kan di na saranga era rede listari chiko endona kara sala baka nga taksumina non tangkasi na lo muni dolon baka ta nempak saut si tolon nempak saut na visa unga me yato bikeda ko bula visa laka nga baka to tolon ta zingom si wata ba turanga di na saranga yan ko endona kaya menta rida baka bimbi nakau itu ke bakatal nga kina na matinitu merito bakang bimbi na nang devingo mas nakabo bubango menda vitala notak dialogue menda vitala notak dari ta bakati tombu der satu na libu na nanda ngonera wakurui binaka retur kan ndau duango na tamban ni na wai baka viti na buku itiko na
na healing practices non robi mulai non dar tu bir non doni bimbo wir na suli baka biti wir na all these are very important aspects of our life kona kambimbi e matana taki kenda eu buki kenda talenga lebu non de tingo mo some vi sa wango e kota talenga me na lenga bi kenda hanga iti ko some kendi wal iti ko ngabi kenda kendi wal ko siamo batti batti non de to batti non de bakra dona kaya ya no tali taka wali tala no me taka kono wali amaro ko wabna kino bertu no mate timina tamban ni archaeology wabna tala kino bi professor Pedinan ni do interview te ko wali ni do bataran ko wali non to bata batango non ba matalo membaleta na non to libandindi ke mai mbua nakina wakikil nakina bana na tingakin mekilai se na wale da vera da kaban non tanga se ra ruta non tanga se mera se mata kina na non rabito se kina ngone liu era tumba ke baravi nila ko da kina na patangin tini ua na da vera da kaba na non reliti ko na ya bundo tela ya meriti ko na uluni bon bombeka era so ver sare non ra ya na fortification na ya ni walu so era toso nga membaleta na banana niya ni na toso take na ua na kutelevi na nonra na yabu na nonra wale na bono erti ko kinai totok na wana wadidi ke lida kango sema batatinga na wana nonia nonra vesangan na doni buku merekila seta berata kabatu na nonta kasi me bakani bakaruta ni bakarita kai se ni tu tu bata beraruta nonta kasi to respond. It's part of their mitigation measures. Mera respond to this kind of situation. Na bulan na ngonaya, niya making na nakibisaw katal nga kina na sea level rise kina bi. So tal nga kina na bukan na tangil lambat na sustawa na bisaw ni raki kini tu keda baya. So doon na kambing bilip sa ngayon na nonda na bimbi ni nonda maroya wakay bola taka wakan deo taka wakan bulong bulat taka na kilaka kinabuko ni wanwa kwa rani wakan dite kende kina mikile ni nonda kenda dona kawa to kin ni dona wanwa Sandi na sarangai o nanumalis tali na ronodolo kari kwa ya dhaka kina na uoloka liwe mai Samoa na uoloka tsunami au ngai bakasamtaka na uchimbak na ndo na mbak si runa mbak kito wangoli kina ya ndo na mbosi ke Suzy Show o ndimera to na bombua kito manila ko abo kena yan kito liado I Apolima kito lila ko sa rebitan yan no manono ko ito kana ken rutan rua o polo batike sabay ngai dona ka kito gali re mai lalomano ko na korok la ko yang ngone ado kina na wuni liwia ko na wuni mbotin solo ko ngai ya bala tamai na wolokai ngai la ko mena wolokai tara sarngambe na korke do kortu ke na bare bimbo ngai dona kanya barangay ka na patindi kina ngona ya era ngai re de na ulini bono nga na bono kada kina wolokai tu kina na to kormakau no to kormakau kortonga na korto satu ya imbaran kay dora kay biba kurumbiti kina sangai na katsuna kina paniti kasarangay reda na nguna mata sa tawan itu kina na Korea iya kaya kandang reda baka malua rera ya sa tatu na korbe kaya dia saya tambah kay lip dia saya tambah kando na ngoniliw na ulok siya ni kena siya ni kani baka nalaka ni noruto korma ka na kor raya tu kena mendalan di nasar saya totokan din gaya no mubali swetal may buwa o katalaki no to di ka pola o Professor Patrick na may buwa sa totokan din na gaya rin na buko ni manua o ira lang kasi rambit ito na Korea menon ronro ni malu tas yang talmat nga ni kilayan ronro talmat nga ni beka nan rakibisa weron doon yan nguna si bata ba turang darata di nasar na dona kana non buka in dua tangi ko na ken bimbi men to marore men to wakai bola taka ba documentation na buku manggo sema tinga no so tsar ni na lanjut tali sema tinga na lamba ni na Winston na ronon dolo katini kau ko ya wakata dasar kini viti ngai mateni ngono talaga ya arato kira kina na UNDP batikina
na orang na sungguh-sungguh pakai UN medakan tu na post disaster needs assessment iviti kon iwati na tangi lampa baya nagay kana sin melori na tangin din ni batata ya we no na tangi lampa gay mateni ngona talaga me sino mateni ngona me na post assessment mateni ngona nga misuli kina na culture sector iviti nangalala beliwan di kia talaga na culture resources era tua kiti kenda na ando butu niu tu kinoviti melore na badada baya e dona ka wo sarve ona va kasame na kena ko veke mai sanga ila kuna vitala no sanga vinde su bella le stelle tu kuna buku ni bonua ando na kena low rai na o di na kana na badala ka ya do ver na mantangasi kora tu ver na kilakani ni vudu kilakani sului baka viti na kilakani ni viva bulai questo vago mengi lore da kana kena bangi dike mengi kaule so me lore ko mengi da kana kena assessment me va video vindai kina me tuai na bibu kena baru disulia na biso so guli bongo na kena bako boi da kena non rombula se na bulan di bonua ya bukan itu tu ga indona va dike tala le ya ba jor sare na bala nikila ni kilele wa na tu korme na bala na kena se bako bulan ta kena baka ngate kitunga ba vite gali da kina pandindi ka ronga ingwali saka mai ruona turang profesi ni cawa ni ronga me da kana batikia o katela kina batikira ni tu komiti korto bingara bitu na sasanga ngoe non rola ko saka ya noi na bala na wani dike ronga me wasia bikitu non rola so mengo ni rore na bala baka biti kora tara erangai seng ni bang takan na iya umbula baka do bang tekin na niliu kambia kan ni ro sema batan do ni sani vale ni bertore da kwa sema batan bang tekin na walai sena wa dona mentagali na erto bang takamena na kamera tu mena bala ni bang taki bata ni seng ni bang taki na keni yaundi na ni umbula bang taki bata da vera na vale baka bitia ni lorai ni bang taki tiki na ibako mera bang tanga na ibako mera bako tabata na ka onge bantina tanan na roba madala na turanga kaya profesi ni cawa ni mo belato abing karam talanga mi Vanuatu ata kata laki na dona buli bini kena bako turi taki bang bulan-bulan taki na non rekila ka tu kila baru to mi Vanuatu butu ni au sartunga butu ni au donga sartunga la nonra roto ito kini baka robot kina wasai gelore tela kina nakamal na vale baturang na vale nonra vale di banu ai lore sakina ni oir na vale di banu ara baka tagi kina na yo bala in ko misagi ko me baka na tuki baka tagi na ibako baka tagi sona matanggali brace come kukamea meresema batikina na isa da vera na vale bangu yo na vale ra banga takatungan na iyo umbulang era tu kitira batike la batikina kila lang taki batana kina wudu da ka batana kina vitala no taki era da kana kina angona me makamana takana tarni valea era ndi tunga na vale gondo ni bari tekili baru bari takana turang ni cha na bimbi ni no ni rita bakatito na when we look at deal back beta ni wotin dona tangi lamba baya se wotin dona une se waloka na wale ni tarvale da bandana bagang nataka mero ni bulang balabo mendi tunga mero ni sema bata batikin na raki wakatalangaki na wuku na kilaka batikin ka wa kitira tu na oke na ngonong ko na tabi kor na tabi wanu ko yan dona ka bimbi wa wandi takatalakin na yan na bimbi ni kena manda bakong bulang takatinga na nando ito batikin na di bagar raw katalakin na nando boss baleto ira kena na bitikini ngada ni vale mago tiko na kena bang madala tiko na kena bosa ya banga taki nga ngone ni tarna vale banga taki talanga ngone ni dua sa rumah na vale siamo bati kiti tu nei tu uso tayam sambalog tele nunggu bang madal Toto, rong re, turang anu na nung ni vivo siti ko di ko tari ke mem kel bakan dundu na be kaw ni waseti ko lele usar ba ko bulit ko mar talitak na nandoro vital no tipo o nungu taw minan ronga ba ko bulit ko mingo verniki na lio dala binar Iya, tarna dola tahu gue vong madal cuma gue kako mentoru siaman dan na convention ni runon dulu ketulu safeguarding of intangible cultural heritage
Memang kau kila turang darakta ke munia bita pate uni sa bola ile uni bola uni sa do bola bola talaga na ulu tangan go tiku talaga do na bola unia bita pate na kan intangible cultural heritage sambu rong rong bina ka dina usama i wasia sar cuk bertolo kumani puli Hawaii dona kana non ramara taka tali taka nomu biuta pata biu bakara rawe rara na kana wiliki era tali taka pakale buni tiku saranga kena be ustum bimbio ni bak matal taka tiku ni kwa iya sebenarnya daru la kami Hawaii daru la kama denan ronga na kasaba matal taka tiku goberniki ena buku ni 2003 convention ni safeguarding of intangible cultural heritage na buku ni na kena vito ko ni mena tambalan ni UNESCO ena kena bakan di kebi kamarro na bit ka bango na itobo na nonda yung bula kena nonda bose me kakuniani. Vina kan vina pale bu mastana tar dinasar na 2003 Convention on Safeguarding of Intangible Cultural Heritage ya Indona Convention waktu kaitu mbakanda saran niliwikan kila ko indovir na international treaties o declarations windindinati na bimatintu na vesay wura era dungya na tuta kana kena wakam bulambulata ki mararoi na vi kai umani wakasama ni warata ka chumaramanu yano na toba ni wakarao na wasa waktu kaya na intangible cultural heritage na intangible na kanda sindro ni tararawa chiku na tangible kuna kandaro ni tara wakana yo kambia kana yo wakaviti kambia kan na kitu se na tuli na kuro that's tangible manifestation na intangible ngo kuna kakanda sindro ni tarara seva traditional knowledge or some people may say knowledge system associated na kena mbudhini na vuku kina wakasama mbudhini membuliki na indona ka bulisere se ombulia na yobo ka viti se ombulia mo sivita dona moto se mo sivita dona wanga boka viti na kakevea so kongo umani mateni ngo na ibura me vakata kinendo na convention libu mango se te busar men na kena vital no tek na tin ka gyo vitsang bulwara na baka nananungan na kena sangga imbuli beba waktu kana taki na ronondol ketulu kwa waktu itu na 2003 convention for the safeguarding of intangible cultural heritage lisiangan matambosi ke berubur na UN o UNESCO me bakani ngaraba na vikam beletani itobo me ngaraba na kena taka taki vital no taki na convention libungo na kena sangi may waktu kana taki na ronondol ketulu o viti malele sarakina beletani ni sengani do tal kono sengani ni obiti na vima tentu ke vi buru koram bulat itu kina bimbi tu na itobo ersem bulat ka tu butu ni tu kina itobo es rarede ni sengani do na lawa buru marro na vi kam bimbi wangu ande kliten kino kenta sagai kiani mata ingo ya kata tek ama ni watu tu sar na vima tentu ra tu banaka rondol ketolu abandoni kina na vien kena vi tangor na kena ge rectify tak quando waktu kai na rectification se mera tu takana vi mateni tu versi material bani convention go o viti sa rectify takana runundul ketini vitala no tek to manda takana vitala no lorena na dava na kabina ka membaleta na convention go se na dava na kada ko to mena convention go lore kira na viti kineso vitala no taki vindai ba vinaka sanga tu ka taki sanga watu tu taki wana lilu ni mateni tu que vai ser um baseado não é se tinha aqui não baseado e viti me batu tu teki kina que vai casar ni va rectify tak viti na convention go sangue rono ndor ini kita mani vivo kesar que dele vida tikino goro di mere mana Department of Heritage tikuna ni tu lilu na director Mr. Penila Wilangi tikor tu na tambani waso mani vingarap sa tikin mani bawa baru tak sar na kiana pepo ko minggu ya mani wandone sar na baseado wandone sar ka usar sama ni William rectify tak viti menongo se o katinga as a state party oviti state party kin malmalen mai tagi ko na kina nakaka taki yo dona kali yung sangga ilang katinga nongo se wala ngai viti dona kakito sa arto sangatin ko na UNESCO na kina non robo buli na vi tampana se na vi silesi se na vi mata me na vi songo na
we matintu na was specific ko sa ratify tak na convention go merali bakan de otak erli kambura erli wasia na kai ti ko ni convention go me bakan ni ro divi matinitu sa ratify tak ko tie sarava iokina sarava andonuya bimbina no kata ya io na kena kata ke libu na kena wal libu na ka don na kena matai ko kandor sa vital na takitik niya na kambimbi na kena mainstream ta kena bakadurumi na curricula school curricula na kami baleta nondai tobo nondai bagarao e ando na keni wal ndo tale kero ni bakadurindo na lawan beka pero ni maroroe gona tamban gorto sare ti na tamban ni bosa sina tamat na tamata kay tuki orto sa kata ti ko lorendo na lawan na kena maroroe na nonda kilaka patakina buku ni banua do tale gondurindo na policy meron iba bukian na kena marroi na vikaungo ke baka maniado so na itu pembeka meroni roni wabuna non robi leti do tale matentu viti sati kuna itu bongo baka na lawa bat kena policy transnational roni bukia talenga na kena marroi viti na kaya non ili besar na ondor ngone ya no nia sanga na kena marroi na bos 6 bulan na utali tawali bu au toku ni kipini bakali na no ni sanga ndo na kabinaka na kauni da kawa sema batatiki na bana na no wango na kai nonda na bosa nonda na towe nonda na ibakara we nonda e bimbi menda marroya mikila woromura iyo bimbi me marroi merukuni li bakasambu-sambutaka semerle bakangata mera rawa kaki goen don me nonda and don nga menda bakangata ko kenda menda rawa kaki no kenda sema batatiki na convention go na 2003 convention or tu kata tinggo na tamban Latina Master Verniki na Department of Culture and Heritage tiko kinor to na tabata kay Tuki na Ministry of Itoki Affairs sama talaga may kina sunawi tamban lalay era kata kabata tiko na kina sangay be baka boto kana tek na sasang ni convention mo batal lori na kina bimbi lori na kina bimbi may bulong-bulatek may kata activity na convention go Tutu batala sunawi convention saratu na convention biodiversity convention on world heritage Libo na convention bango saratu viti sa banduni to viti bimbi na kena kata ke koya na tutu bimbi tiko talaga na bibu ke UNESCO ni bibu ke may bailabo ina matentu rangan reva wa dada sa bibu ko ti virtu na matentu na etukuka batake tonga na kena sangay na nondo tu kere bailabo kere ka bailabo UNESCO meron bibu ke may virtu meron ni virtu kata na implementation of the convention kena kata ka raw sara oviti sembera ando na ungele bo na may master berni ni kuto men na nanungo ker warong ti na nonda simati kem ni bukale na libu na buru-buru ni bibu ka baila ba itu meron bu kian na bulan-bulan ta kiso na kamen balata non dito bo di baraw meron ni kunyali ni kinay ya no na kani 2003 convention ang bukalong ata tu mondo ver na facilitate sengas ni bumbu gaywa bo gitu sa buru muli begitu nak kena buli o sali ser may Nepal o lakota ko so na Mount Everest hambo ri na kandina vivo no tali sorto va kutio kini UNESCO wambibinga no specifica na takitili como vivo que ver non ra kila na kina non ra sanga mera bagutu kana takana na convention go na non dibi matenitu vivo kasar vado ni toma da non riliu Kuya ano na 2003 convention. Sama tatindi na totoo makauti lilibro mami ni nakatumingo nakabakalibo Master Berniki na taromay kena biba kong gate kena nganrebi chuka me baka wasi chuka yani na kila membalatan na biba tanggali biba kong Tunisia lawa tu bise matingo baka na international treaties kena sona convention itiko mitango makana nonda itobo na nonda bosa kena nonda umbulay o biba ko madal takatala bikim ni nabarong itiko mai klebong bikim ni na re turanga yanu chukango ni turanga director ni Fiji Museum iya lewu tale tu nambasonga ni nakadaka umanitiko na nona takadaka biba kasatu kun mea ko biba tablit tarchuko ko na tambana lebu ni UNESCO
lebu na ngon baka sa pamataltak miya sa butukan na biya si burbura na non na biya ka kitu na tambanan ni kana marroi na biya kao bakaong ko iya yano na biya no na biya si burbura ni sa ndo ngandekin o di mate do na matintu makai tareke muni loma beke muni na kana tale kau rei da beka ni do beka na bono e bakari tek binaka ero ni buli kino viti ero ni buli talanga kino umbua kana marro ina nanti tobo na vosa kena nanti bakarau. Nakawali mo yan. Kila sengan do na puno ito to pati kina nanda na puno enta tabutu yan kinai. Yo man na vivono sa siko ndo na puno talita ka mga libo Korea. South Korea Dua na kena pokon bimbita gitu ko ba kay bakar maten tua chawa ni kena lurai kena pokon bimbita kena wosa na ito ni bakar dasari lang ko na bimbaso nga talaga sala ko kina na kena pakabutukan na ta kisi wasay kina na kambleta ni ito ni bakar duongo na kena ta kana loyal dono na yan dono se okay la siya tingnan nung ko dono katalita kibiti nung na yan dono TV series ang may Korea lako mati kindo ko kanang may Philippine dari sana non rabo kemarin kita tuh kan non rabo kan nyata kan non rabo arali banget kan bata-bata baya me bakam bibita kira bakam dia otak tuh kina non rabo kini bakar rawe me siang wala nga mira bakam dia otak banget kina salah mendeti remenan merasa sangat bakam bulung-bulung tinggal na kina bos kina non rabo kini itu quando nakatalitek sema talangaki na takatakan vinkarabin ko na culture sector so mbeka bikimnisa na rongoda na bosan ko na culture industries gona kena bakan tek ni to bose bakara mi buru nila bo wirna nonda wirna tukke sini wirna tiku mai tumbo na kopita ka warai go ko wirna nonra mer buru nila wira wato kengo na culture industries the creative economy gora durki na me bakaya ni umbudi nandonaka sio baka sama takan dona ka na no buku kila ka uge matana ta ka ban mutaka niling na ka umbulia baka mandana na wudu na meke o baka sama takan na wudu o tanra na wudu sangai baka dia taki mai volai sangai matana takin na kina matana takin na meke na takan dona so go enum goi buru-buru terang nila baru ni banget tak menu buru-buru nila yo sono ngona na ngono go weekend ni toki baka sema lang ni ubiti na was specific saru isi biata non dali baka sampu-sampu tak men sali o batal non dapat ngatakai na non dito ni baka rumbi buru-buru nila weekend ko sa baka to itu no over commercialization sanga ya weekend dono bosa ya baka na misappropriation como gai liu mersa gai baka ngata kamera kopi taka erli banget tak kamera raw kaki na yer sang ni baka binu na katakira na non rendi na kila kaya si na buku di penuaya ko sa mo katati ko batiki na taka liu ni aka me baleta na bosa na bula sempat ngando na ngone au klan vital notek bukan liu me baleta na non tua bea trademark taka na tu wanga bukan na vida na bola na kesa na masih na ko beauty gon na tu nga bukai kan vital no leo na kan bimbing au bebareta kana bimbing na vital no ta kana kabango merawani tuwai ba ko binaka mele sutali na ba ko binaka kena roko bitu nga oer na usutu ser na ono engeni na buku ya ai sana kila kaya Kongo rabutu ni utukin nama tentungo kay Korea o Chawan mata ni rabang bulan-bulan takatunga rata kata kasaranga nakaki dia boleh ngaba Korea kese ngaya sa boleh sara boleh ngaba Korea pawalan kese sa Korea kene nga wa pertanian ni busot nakaki dia bayar rabang bulan-bulan apa ni kakan ni atau mentang kakan na balikan era boleh tiki na kakan nga ni buno Korea non ro kakan nga buno kakan ang dinangar kilite ni kina autalita ka sono bibalikan man menunggu saat itu bagai ngante gitu napakasa mo napakananan using traditional food practices sono visong ko rata ka wanggoy lumay suba sa pagkati tiki na na kinapakasangkar kakan ng bitu talita ka sarwali ulim na kawanggoy bay bawo gitin nang tanggay bay bon matani yun doon matempo yo talita ka mga libo o Korea na kinabakong bulang-bulang tayo sa nakawango gailorin nanguna sa ato sobat ko nanguna kinamang rabang ngatang na bata-bata sa baka ito bukan nangon social media platform using digital media
nakakita na napangating na kamamo. Meron di ba kan diotek tikanikin na bosa, na ito, na iba karaw, meron hindi ko nga, kunyali. Pero kasa sa tabi ko na bisa naging mateng to, baka Hawaii, o New Zealand, di ba kan di ba karita katuma. Iyo. So tendo ko sa kaya na mga na nung ibang mandalo ng belet na mateng to toto kaya o Korea. Sa totoo. Kaya totoo ko makawati. Baka nananliw style to ko. Nung talo to ko di po. Baka diri ako tala nung baka nanano. E nanong masigit ko talo. May nanong buling nga may Maris Convent. Yan na nga ni buling ko may Maris Convent. Sali dada wiri-wiri sarto may Korea. Totoo ko makawati. Nah, kayak Isa tagereta na tutok ni nomu tatanda kina non robito ko ni ronang kasibali kertuna tua kamu kertuna tavimu mo tanto lobo chinga na nomu sasang kina nomu tatanda ni untuk talita kana kama kabit talita kana poso talita kana beka embaliti viti oro ni kaki na bi kima mina barong chukan esa ni kama kadalka na nomu mai vinga rabiti ko na val ni omarroi kadona kani mami marau kadimbitak ni doanga na nonton ngone ngai toke o klanir tu na vimbi sar baka levo na kanta tu me ta koni tombua ni oni vinga rabiti ngona bal ni omarroi biti ka ke ma mitali ta baka levo na nom ni vinga rabi ni baka batukan na beka o vinga rabi kina era marau na nom leo ni timi ni ta kata bata lo reibira na tamba ngone era me ta kata na nonra kawitaki ke na nonra lomani na nonra me ta kata ko sarabat ko ni ke na nonra video kartu ni tampang ngone kartu tiko volingko rani to matanga nung baka matala na buku ni Fiji Urban Project orto ta kam mengilani o sa ritalita ka baka libu pa tam chumiki na Dr. Katrina English na Dr. Karen Jacobs kerto na liniti mengilandi ta ka bata na kena may sema ro na matin tuli mo mengilandi bat kay viti meno mo yoto tingani talo biketa de ko Di Stariano. Binawaliw sa naman na kaya na 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 project na waktu kaiti ko na UK internship Urban Pathways Youth Project mga ilawatak nga may na may research council may Nilandi, may na United Kingdom, may balatangani Tuway tayo sa akin na University ni East Anglia. Ito kami na Norwich, na University ni East Anglia, ay siya ni Bobik ito na William Roy. Libsar na wekani, takata-kabata, batikina, nasema bata sa partnerships, kaya sa anggarag makauti kumay, dua na kaya na iwarita kina na kinawarita kina yaw KVT. Kung wato kayo ito na Fijian Art and Life in the Pacific, na exhibition liwa na ko may knowledge maintaining mo na talagang nga gay tando sa kanya kina na maramanaranandi mera si ko na vanuaya si ko talaga na university membalato lang na kina biuda kina exhibition membaliti doon ka na nonda dimbitaka doon ka man na nito dimbitaka na tutuwa na nanggay sa kanya maramanaranandi doon lang sa kana nung president sa Nemo o President Conrote kay Levi Surit sa kabanaran di may walikin di kala ni Maramosos na maramaran di yung manisulit na nung na may walikin na liwari sa roko so na iyaw sa doon makukuha na nabisi kung manitin ka di ulim sa ngubuloy biti baka talaga na bingon at abangon so tako so tiko na nung wali sa rito nga katalaki na be was specific kaya Australia ni Zealand mani rida to na wali sa may viti no kaya na siya maya hindi ito nga may manindo tala na exhibition liwa kito na katakapat kinikarito na University ni East Anglia ko na may Los Angeles, may LA, may California, in Amerika. Lida ka na Los Angeles County Museum. Rato may labatang namin na Los Angeles County Museum. Katalaga kino na matuwal na Resnick o Ronon Rojo na wonderful.com sa na Fiji Watay. Ko to sa kilating mo na Fiji Water Cultivity na why clearly we were Rowela Wataka ro patron talatinga ni museum ya may Los Angeles. Doon ka na non rundo dimbita ka na non dabon non rulita no ti ko mani kalungat sara no wala ke na nitulilo ni Matambose ke ruliti ko na kinandola lindola tala na turang prime minister.
Vinaksar wali buana non na dungya na tiko na alis tartingo mendo non bosi ni kop vai duri tiko me Europe amani tako saren vaya ko ko melindo lava ratu sot sar bara ar mai takabatala non ra vengara baba no era na tokini banu ya i California o sigiri vira bandu tutu binaksara mani takos na COVID ko walenga na narisi ko na leni banua na exhibition ya amani dewa na bang na digital platform varite kinai yo sandia sasem timu ya nani to vingaravi sombe san robadi robadana kini tutu na turang to bata o Professor Stephen Hupa Stephen Hupa levo na i wala membeli TV ti wala levo na kai kila membeli tanong banua tu tokana untuk wata-watera lango kwa mbeleta na nontu banua tigwat kin dono ngoni bulio Professor o Dr. Katrina Ingles den maramani ingila di talanga satu mai Canada iyo e wasu i sau-sau wasu sau-sau ko siamo vale usare na dono e tali tak vale na kana ustu na naman di ka material culture na kame baleta na masi kame baleta na tali na vika so vai siamo ti come na via kanisati ko rongo i marameano amai indona banana nongone ke to mani vital na takati ko ni uti na ndona nito dona exhibition ke to ana kabai wana museum go i video ke to bat kira to na matambosi ni wikabai labo ni toke orto na toke trasmane norto vale celestal nga sa mawali buti buti kay na university go na exhibition ni kamunana dona exhibition binakayan we endolam talan turang presidendio konrote exhibition membaleta na talano membaleta na kamunana siamo patatinga na baganan niya ni kenan na budi me visuta kina kai tu na manuntu wali amaru ye na karmere na nonai ni libo na ngona na vikarti lo mo sir tu mena tul sono bulan bag stout sir exhibit kitunga me to mena ngonongo na na ko so tikinongo visuta kina talano misana biu boilo meron ni ragai dur men nonda sarre na baganan na bakasamo puna ken ri talano cosa biu boilo na nuntu wali amaru ye yo sama bata tiko mayaya no ni utin na project ya amani lora indo na impact assessment na lora na impact story membaleta na kata kaya ge lora indo na lulungal leweti ko na kian na sematiba toir na tambangon ni bata kina kata na museum semula ni kata na museum na kata ka bani culture sector na vengara ramba na culture sector kati kina na vitamban pamatin tu tali so kata laki na so na visong song na kampani sarto yabo erang gara bakatang bagindo na culture industries ko madal takatwi na kena raw kawai labo na kanan bileta na tobo ni bukara sama ni semati-mati budi ni sarakina na bananan membaleta na project go na kina sangay nga mera kau main na tambangon mera may buli na kataka mera ni ray dewan ni sa ambassadors mera envoy ambassadors ni tobo bakarao bat kinabi kambali tikenda verna leoni bono viti o katala kina vera na leoni bono ertu tani may bonotani o diaspora communities ko kambimbia so ate ko may kanawana na budi membaleta na project go amani rausar na kena bikawai labo fanta kamay na British Research Council katalaki na sa nabi song layar sa mga tumikina sa matilang university amanin dosar na wala na numi me wato tekikina go sige kya ni matay na numi menge siya may nabi was specific kung dahil kasi nabi song witi wato tekikina na wali amaruroy manikitu kalungata kitu nigoma kitu tali takasar no tu may siya makina tu lehon no nondongone donador mo ni rutuma mak donador mo ni Licombia Sireli dona maram ni Teleo o inise dona maram ni rutuma tiktik China o Cabrini Chen dotal na maram tiktiki Lau India o Alcasandra
Totoka na bimalu ibat kira tu tali taka bungali wana nondo tu me na suli bakasa morto suli ya begitu na beli silesi siapa kata nak kena bakal belum bulat lagi na me bakal nikila na bali amor ro se libu na kau nitu kuna toman kama kau itu kina libu na tempat serana numanga ni kama tera tu kina sini doraka itu kina mero ni kila unge kina na bulan ni tamat yo dona kambing bior to me barita kana mana bona nondo tu bakal ni we maliwai bakal talenga kina nondo tu bingara bina monong bona nondo tu kuna museum na kina bakal belum bulat lagi sona kata kan museum liu sarangara bakal bimbing nakama begitu na non talita kan dona video lele ni areda mbeka meramayano orto ambita tak orto ba madala takina na vida kadaka eti ko na vitambana ina mani museum sora na numutunga mera re tunga mai na bali amaroi tunga kin na kamakawa era wari takinga na exhibition era misar saranga eranga yor sini kila na taka lala ya taka tukani mur na vitambana lala ingo era buke na kena gelem biuda kena exhibition ya biuda kena kila ibur-bur bakata la kena ibiti na kaya da kabatu na bali amaroi korto sangi bang malata kana ngoni toto kana ba mata betul tu orto ba matila laita kartu simplify tak era nira relate kina na leuni banua kakina na ngoni orta la na tambang ngoni sema kata ti kona deliver bali project kona kena bang bimbita kina orto ba kan jota kana kila kamu kua kitu tali tasar kitu kalungat sar kali menurut tu tiko menurut tu mibagarita kana itu baya buat kena menurut tu tali takatala na ulida na bika itu ilmu ni mali amaru yo tanga ya no se uli tingango au singe me katul nunggu yang baki go se uli tingal ni kartu nantu mali amaru kemuni sa ni kila bana katu na be tikini sen nantu mali amaru ayo se uli tingango ndo na katalita kibi na bika so amaru itu na kambali tiket kena kian ritala no era tu kina ko kambimbi nende kila ento bakan dia tak yo go sana di jalan dia na tambangon ngo ko ya kitu nakatang batikin kirto na tambangon go to milewa na talatingan na project go kito na no me mesay tiki buta lang me arto sa tiki busema talaga mai so ko na project level ko baila tak go na maten to America ko la ko me kito na kanila na ko sa itikin na madawa sawt Kongo kito na no me mesema bata na ndo to nditi nga na ngone go merto setiko merto bibu kita kana kina nakata kiso na tuto ako dan ngayon doon ito level derto na gire na matambos ni Mali Amaroi te bimbi merto sa tiko nga merto sa indio de kim sa nanggayan nang kasi kim sa ting goy bol kim sa nanggayan merto sa tiko na ngone go merto ngara merto maroi tiko na mandawal niyaw na ito okay bakatel nga kinabi matatamat ersalewe na tuno no Basta kaya ba na maramihan na madal may balatan ng project ko. Project tali sara o era tali takatali siya mabali pati kinabitan pa na tali sora tali takme na nito bitan pa siya mababubali na wali amaruer ti kung biti may balatan na ron ibibu ko talaga bi irvalue. Ano nung tuwa kami balatan na kina tumanitingan na watura kita kini nonra bingarabi sa operation ni nonra di bibalwala. Kusa makakayan na mamadalo yung balatan na Urban Pathways Project yan. Sa totok. Rong re na no may VOC juga di kuah turang dalakta tali ni tarida na siya may USP siya maberto na vowe dance group leutal na vitambana taleso na will talaki na to na National Trust turang ayan siya USP na iyo USP Fiji Museum vowe sa totokan din. Dara ka nung gubaw mo rin kayo na nung rutubay tayo chuko na itambangoni. Tali via, mani pa kasamtak mo na sa papalang yan na capacity building. Nandurong ko tabali, na nanduto tambala na culture and heritage sector. Ni sana, may pa kanong pamataltak chumiya. Kada to sando, baka na itamba. Sana riremi to sana sulim baka merto ng wani bubu. Merto mo limay. Yung kanda ruyan, nandurong sigin ng gasara. Oro ni kaya. Toko na nung di ba katuto yan, nawaliw.
Totoo makauti. Pinakamakalimu, turang taraktaran nung may dami tu ba't kikimami na kami na kanikua o klan niya sino palaw talaga bikim ni nikua na niya bosi tiko iyo may dami tu en kami maliw nikua mo may wasito na nung may tabi makatataka umusi kami kaya chukul barong yan na kami nakapakalimsara turang ayan na nung may bengkarabi kami nikua ni sibira nga ni may tama leti kung beka iso ni binakatum ni baka binakakina ena buku ni linga ni bengarabi linga ni be susu beke muni yanu ena muni tubu take mai sa kana ngona No wale wiano isa wabi na lewe na banua dona kat au mai vimbi tak tunggu na nunggu wanu sa ko tikende lewe na be sai buru hindi tinga may sema ya ko wabi na wale bikin wabi na talaga biro nunggu tumbu andi ni sa yalian na nunggu tumbu turang simbolo tinga nunggu marapana tinang na wali biraw na besus bakatalangaki na bulan ni dobi kawita ke bakatalaki na bibuke ko sa usututu ni tombulay bali bakatalaki na orto na tua kampo na wali bira bakatalanga orto na ngani na o talita kaya no ko buka pamahala takatuman na nambulan din dek itu so tawa bimbi na isama buwal na kinandito ko na Kawabi na kinabali po nonrobitum beri nongitum katalaki na vanua katalaki na roto na tavingo na tua kango na non sama batti kumai usang talaga ni mula davir na nungidamba katalaki na wala nung gas ni buli wala na indewa ni wala dewa tagi ni kila kay kurni buli na primary ada na secondary soar sa aliani soar sa tiko wag nakabali bera non rabi viva buli di binaka pati kinanonra siya matinga may pagkatalanga kinanonra magarot kiman bagana kanimber ni kimamindeo na na huli viva toradaki taki huli toradaki siya matalitinga na babin na kalibuy vera viva bol so au babin nakabali na tamban ni bosa na tamban itu kay nimbere aberto na tamban ni scholarship no muna yan nanondo to day na nanondo to silivio do scholarship buli tu I bonotani muli sumay mong gimi bakan tak na nakakila ka sa uli di maya inugoy na matintu wag na kinatamban ni bosa na bunuti ko bukin na bunu susumay kina ti buli de kina na vika bada ka na mandindi kina vika so wag na kamalibu saya liani naturang ni liu na director Romy Swen ger tambua siya tikungona nito doni bandi kiliu masta sekove rabi buk sarvali bo professor Geretti do buk bali maybe yaw na ko bali usar patikira ba ilis ni tamban ni bosa so saralera so sarangaya ni tam sagani so sir tikunggo na ko bali nando siya mati kumain na bidungge ni bakatala kinabiusi o talita ko bali na nakakana tamban ni bosa katila tamban itu ki siya masarmayay na tambanan ni Yobo Maringeti na Department of Culture and Heritage na tamban ni Wuli wag nakawali buwir na liu o Mr. Tawilangi katalaki na bir na wilis kim takalak batamay kim bidung game sar libo na kairaw na ni bingarabi bata talitak sar wakal libo na bimoloy batkir pambimbi nung ko babi nakatalag berito na nung board na museum board na nung to wandi takatingan ni na kinabandi takatingan nung gutti ko na museum wakatalaki na nakyan na orto na nung wilis na nung to takatakabang mutua talitak na takatak batikira to makatalaki na orto na wuli takatak tiko nakian ang dosya mapatatik nga nakian na tuba ni baka mataw na ituba membalatan na natakatakang ko kian na bingkarabi na museum sa mula dapat talaga so na
na gasnibuli na pali silesi arabing karabi kemuniano no menindo bibu kiti kumai dokta pakauta tiko dokta pakauta do bibu kita nga bakaliwe na sona nasasanga do kakabatu tiko na omere sotale na pali silesi ara bibiu saratimu era do bibu kisar bakaliwe na kina sangai na kina tutte kita ketinga na bi kami baleta na culture sector i viti pokatal nga kina na matintu viti na kina kata-kata kina nasasanga membaleta na itobo ni bagarau na kina bagumbulang-bulang taki kosa kaya na limungan ni babi na binakaw be marita ka babi nakatalang abir na warong ti kumay binak sa waliw na yan ang bungi libuti kumuni warong ti kumay na besay ura-ura na besay viti katalakin no na ti koy suba na kawali besar na siya mati kumay na bungi binakan ni kumuni may bulong mo dito so na matawatira lang o leka-lekasar na membaleta na nakatakain na wali amaroy pinaksa wali Kata mundo pinakapakalip sara turang tarakta na kabali mo nangono ni Sulema na minta pe mata ni sini kuwa to ko bakawoti na kana marote kitiko na numuni banua bak turang ta ko ni tambua ya talitak okla ni lulu na tikina ya na buku ni sema bako banua na bunua ta bentang wale kina na sika ni mwile ta na bunua enda to ya mekina binakabali besar turang tarakta obanu ni binakan na nomita bisavo na lom ni ambaki ngo bagulu ni binakatia na ambaki bo ronon dol rosa karo binakabali besar binawali binawali wano ni binakatal nga wiki mundo wabu wali binaka tanto nakabali besar le pakali ng toka le monta naka isa naka nakabali besar bikim din na awarong ti kumain ng bong binakanikuha tamarta sar bakalibo na vital no kay naturanga darakta ni Valnio Marroy Cipriano Nemani turangan ni Natokalaw Kumbulau Maimbua basu kinalawa mayra martak sara no na may siya matiko ko bikin ni ko bikin din na siya matiko may ni sa farong tinga mengo din ni sambong ile usara ni sitik ngamay na namunibitok ko din ay bata-bata ko iya may baka ni bakarao may baka mo dito kan bikin din ay bata-bata ko may Hawaii sa utuk ko na tingkaro na kaloko na mutakalili ni singo maruay baka binakasara ni baka bikin ni tatok sara marotek tiko ni rongo italan no may baleta na sana baka turang umbua may mitiniti ko na italan no na sere kay buah pinakabakaliw saro sa lalong sarten bakaliw wikim nito sar naka
Sabi nakabakal sara bikim ni na sema ti kumay ni ko sana baka mo tal chuka ni bikim ni to ko sara to ko baka woti na nondo may sema ti ko ni sigo binaka ni ko and ang ande sara in United Arab Emirates and non to may tala no ti ko na turanga gas ni buli o masta kitolele masta aroni kitolele may na United Emirates o chat na ngole may ni Silandi may kumalala ti weekend milika punja buvina ka bali besar milika kay masta aroni kitolele na nomro may bitalano en kay bina kanisikin ko baka bina sar baka lew talenga kay mena turanga direkta o masta Cipriano Neman ena nona may wasti ko weekend o kwendi ko ena noni tabi ini ben garabi kena buli na tamana ni cultural anthropology o kwento wira na anthropologist ena nona puno may viti the family binaka ni vikim ni to saro sa baka mo tsukan ngo mena to Hawaii ni mode mata na kay sotar tsukan na kami ni mataka ena vitu na kaloko ena kavi nakabakalewo ni mode toka